Siyanibulisa nonke nilibandla likaThixo nabo bonke abalandela le nkonzo njengokuba inkonzo zivaliwe. Sikwisonto lethoba emva kwePentecost. Inkosi mayibe nani. Yibongeni inkosi. Makabongwe uThixo uyise unyana nomoya oyingcwele. Thixo ongamandla onke, ekukhilekweni kwayo zonke inhliziyo, isazeka kuwe yonke iminqweno, ongenakho ukufihlelwa nto, hlambulula iingcinga zenhliziyo zethu ngokusiphefumlela umoya wakho oyingcwele, size sikuthande ngokufezekileyo, silidumise igama lakho elingcwele ngokufaneleyo ngaye uKristu Nkosi yethu. Nkosi yiba nenceba. Kristu yiba nenceba. Nkosi yiba nenceba. uYesu wathi uyakuyithanda inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke, nangophefumulo wakho wonke, nangengqondo yakho yonke. Lo ngowokuqala nomkhulu umthetho, nowesibini ufana nawo. Uyakuthanda ummelwane wakho wonke njengoko uzithanda ngakho. Kule mithetho mibini uxhomekeke wonke imithetho nabaprofeti. Masizivume izono zethu. Thixo ongamandla onke, Bawo wethu osezulwini, siyaguquka sivuma ukuba sikonile
ngetyala lethu, ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza, nangakho asithe asakwenza. Ngenxa yonyana wakho uKristu Inkosi yethu, sixolele konke okudlulileyo, wenze kuba sikukhonze ngentlalo entsha, kuzukiswe igama lakho. Sikwikhasi 106. Masemukele uxolelo. uThixo ongamandla onke uxolela bonke abaguqukayo ngenyaniso, makabe nenceba kuni, anixolele izono zenu, anikhulule kuzo, aniqinise anomeleze kuko konke okulungileyo, anigcine ebomini obungunaphakade, ngoYesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Umthandazo walomhla ukupage 294 kuma-prayer book. Owentombi esikelelweyo uMaria, bawo osezulwini, wayithumela ingilosi yakho kwintombi esikelelweyo uMaria, ukushumayela ukuzalwa kwekonyana wakho, thululela phezu kwakho, thululela ubabalo lwakho ezinhliziyweni zethu, ukuze ngomnqamlezo neentlungu zakhe usizise kuzuko lovuko lwakhe, ohleliyo elawula kunye nawe nomoya oyingcwele, emnye uThixo ngoku nangonaphakade. Amen. Ivangeli okubhalwa nguMateyu, isahluko seshumi nesihlanu, isahlukwana seshumi ukuya kwishumi, amashumi amabili. Wayibizela kuye injimbane wathi kubo, phulaphulani niqonde, asikho kungena emlonyeni okumenza inqambi umuntu, ke okuphuma emlonyeni kuko oko okumenza inqambi umuntu. Beza abafundi bakhe bathi kuye, uyazi na ukuba abaFarisi bathe bakuliva elozwi bakhubeka? Waphendula ke wathi, zonke izityalo ezingatyalwanga nguBawo wasemazulwini ziyakuncuthuka. Bayekeni ngabakhokheli bemfama abakwazi imfama. Ke kaloku xa sukuba imfama ikhokhela imfama, zombini ziyakweyela emadini. Waphendula ke uPetros wathi kuye, sixelele lo mzekeliso. Wathi ke yena uYesu, anikabi nakuqonda na nani nangoku? Anikaqiqi na ukuba konke okungena emlonyeni kusinge esiswini, ize kulahlelwe endaweni esese? Ke zona izinto eziphuma emlonyeni ziphuma kuyo inhliziyo, zizo ezo zimenza inqambi umuntu. Kuba kuyo inhliziyo kuphuma izicamango ezingendawo, okubulala, okukreqeza, omibulo, okusela, okugcina ubuxoki, okunyelisa. Zizo ke ezo zinto ezimenza inqambi umuntu. Kodwa kona ukudla ngezandla ezingahlanjwanga akumenzi inqambi umuntu. Liveni ilizwi lenkosi. uKristu Inkosi. Ake ngibingelele omama ngoba usuku inyanga yomama esikuyona namhlanje. Ngiyajabula ke futhi ngokuthi le nkonzo yanamhlanje ikhuluma ngomama oyenokukholwa okukhulu owathatha indodakazi yakhe waya nayo kuJesu. uJesu wasethi kulo mama, oh mama, ukhulu ukukholwa kwakho. Kungenzeke lokho ngacabanga ngoba uyathola ukuthi lo mama lo wangena ngisho umJuda, weqhamuka eSyria endaweni yabantu ababehlala khona babizwa ngamaKhenanites. Siyathola ke futhi kubaconiki beBhayibheli ukuthi uJesu indlela yakhe, indawo yakhe yokuqala lapho nakhona aphilisa umuntu, wenza umlingo kubantu abengewona amaJuda. Lokho kungenzeka ukuthi ngabuka ngathi ake ngizame ukuthi
ke ngikhulume ngokukholwa ngiqhamuke ngenye indlela. Ngithe-ke ake ngiqhamuke ngibuke ukukholwa, ngibuke izinto esithi uma sizenza zisiqhelelanise noNkulunkulu. Ngithe ake ngiqale ngokukholwa engikubiza ngokuthi ukukholwa okukhethile, lokho sithi ngesingisi selective faith. Iyahlupha-ke lento kuthina amakholwa ngoba kunamakholwa angakholelwa eBhayibhelini lonke akhethayo. Uthola ukuthi ikholwa lithi alikholelwa lona kwiTestament elidala, alikholelwa eTestamentini elisha. Elinye ikholwa lithi alikholelwa eTestamentini elisha, alikholelwa eTestamentini elidala. Uthola elinye ikholwa lithi hayi mina angikholwa ukuthi yinye kuphela indlela eya ezulwini, ziningi indlela eziya ezulwini. Yilezo zinto-ke zonke ezizama ukuthi thina njengamakholwa singazenzi ngoba ukukholwa uma kunjalo kusiphushela kude noNkulunkulu. Thina njengamakholwa kufanele sikholwe iBhayibheli lonke. iBhayibheli incwadi ephefumulelwe uNkulunkulu, incwadi esithembele kuyona, ayikho enye incwadi esithembele kuyona. Ukukholwa kwesibili engicela ukukhuluma ngawo yilokukholwa engikubiza ngokuthi kumbaxambili, plural faith. Lana-ke bazalwana kusuke umuntu enama-altar amabili. Uthole ukuthi uyakholwa uJesu, kodwa kunezinye izinto eziseceleni akholwa izona. Thina-ke njengamakholwa akufanele nangengozi sikholwe kanjalo ngoba lokho kusiphushela kude noNkulunkulu. Siyazi ukuthi uma ufunda u-Exodus 20 uNkulunkulu uthi mina nguNkulunkulu ongafuni ukukhonza abanye uNkulunkulu. uNkulunkulu ofuna ukukhonza mina kuphela. uNkulunkulu besobala ngesikhathi elika imithetho eyishumi ukuthi ufuna ukukholelwa yena kuphela. Noma uya-ke futhi lapho ku-Exodus 34:14 uthi uNkulunkulu ngoba awukukhonza omunye uNkulunkulu, mina nginguNkulunkulu onomhaba. Fanele sazi-ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu akafuni simenze alternative, akafuni sithi sihambe senze ezinye izinto, sikholelwe ezinye izinto bese siyabuya futhi sizekele uma lezo zinto zingalungi. uNkulunkulu akayifuni i-plural faith. Okunye ukukholwa engithanda ukuthi ngikhulume ngako ilokukholwa esithi ilokukholwa okunezizathu, lokuthuliza ukuthi i-circumstantial faith. Now ukukholwa okumbi lokho ngoba kusho ukuthi uma kumnandi uyahlala okholweni, kodwa uma kubuhlungu uyasuka okholweni. Leyo ndlela yokukholwa indlela yokukholwa leyo esiphushela kude noNkulunkulu. Thina amakholwa kufanele ukuthi ngisho ngabe ubona indodakazi yakho noma ingane yakho noma unkosikazi wakho ehla ngebhokisi eyongena emhlabathini, wena uhlale edolweni ukhonze uNkulunkulu, udumise uNkulunkulu. Isimo kusona siyoshintsha, kodwa ukukholwa kwakho kufanele kushintshe uNkulunkulu. Ngizothatha lana ukuze ngigcwalise lento engiyishoyo. Incwadi kaHabakuk, Habakuk 3 verse 17 to 18. Uthi-ke noma umkhiwane ungakhahleli, kungabikho izithelo emvinini, umsebenzi womnqumo uphuthe, amasimi angavezi ukudla, izimvu zinqunywe esibayeni, kungabe bikho nkomo esibayeni, nokho mina ngiyakuthokoza uJehova. Noma ngabe kunjani, noma ngabe isimo sinjani, uHabakuk la uthi kufanele sihlale kuJehova singasuki kuye. Now siyambona-ke lo wesifazane, sengikhulumile ngalezi zinto ezintathu ey'ntathu ezisiphushela kude noNkulunkulu. Siyambona lo wesifazane owayenokholo olukhulu ongazenzanga lezi zinto esengiyibalile, ukukholwa kumphushela kude noNkulunkulu. Siyambona enqonywa uNkulunkulu, siyambona uNkulunkulu uJesu ejabula ngaye, siyabona ukuthi ukholo lwakhe ngisho ingane yakhe ngesikhathini amadimoni alizange lishintshe.
siyambona lo mama ekholo eze enconya uJesu ukuthi ukholo lwakhe lukhulu. Nathi-ke unokholo kufanele sifane nalo mama sikubalekele ukukholwa ukusiqhelelanisa noNkulunkulu. Egameni likaYise noNdodana noMoya oNgcwele. Amen. Sawuvuma isivumo sokholo saseNikeya. Siyakholwa kuThixo omnye, uYise ongamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, nezinto zonke ezibonakalayo nezingabonakaliyo. Siyakholwa kwinkosi enye, uYesu Kristu, okuphela konyana kaThixo, owazalwa nguyise kwasephakadeni, uThixo ovela kuThixo, ukhanyiso oluvela kolukhanyiso, uThixo wenene ovela kuThixo wenene, owazalwa engadalwanga, emonye noyise. Zonke izinto zenziwe ngaye, ngenxa yethu thina bantu nangenxa yosindiso lwethu wehla ezulwini, ngamandla kaMoya oNgcwele wazalwa yintombi uMaria waba ngumuntu. Ngenxa yethu wabethelwa emnqamlezweni, ngemihla kaPontius Pilato wevuka unzima, wafa wangcwatywa. Ngomhla wesithathu wavuka ngokwezibhalo, wenyukela ezulwini, uhleli ngasekunene kaYise, wokuya esebuqaqawulini eza kugweba abahleliyo nabafileyo, obukumkani bakhe bungasayiki kuphela. Siyakholwa kuMoya oNgcwele, iNkosi umdlisi wobomi, uphuma kuyise nakunyana, unqulwa ezukiswa kunye noyise nonyana, wathetha ngabaprofeti. Siyakholwa kwikerike engcwele ekatholika yabapostile. Sivuma ubhaptizo olunye lokuqolelwa kwezono. Sijonge nokuvuka kwabafileyo nobomi bephakade elizayo. Amen. Umthandazo B, page 112 kuma-prayer book wethu. Thixo ongamandla onke, bawethu osezulwini, usifundisile ukuthandaza nokwenza imibulelo ngenxa yabantu bonke. Yamkela imithandazo yethu esiyenzela ikerike kakatolika, iwazi amandla omoya wakho, ukuze bonke abantwana bakho bavumelane ngenyaniso yelizwi lakho elingcwele, bahlale bemanyene beseluthandweni lwakho. Sithandazela izicaka zakho, ubishop wethu kunye noarchbishop wethu, nabo bonke abalungiseleli belizwi nesakramente zakho, ukuze bathi ngentlalo nangokufundisa kwabo balubonakalise uzuko lwakho, ukuze zisondezwe kuwe zonke iintlanga. Luleka uphumelelise, siyakuthandaza. Yonwabisa uphilise abo basezinkathazweni nasezintsizini, abasweleyo kwanabagulayo. Sikubonga, sikubulela ngabangcwele bakho bonke, ngokukodwa ngentombi esikeleleyo uMaria unina kaYesu Kristu inkosi yethu, nangawo amagorha okholo ezizukulwaneni zonke. Saye siyaleza izicaka zakho ezafayo, sithandaza ukuba thina singene kunye nabo kwinzaliseko yovuyo lwakho olungapheliyo. Kwenze oku bawo ongcwele ngenxa kaYesu Kristu. Amen. Mawubonge wena Nkosi, Thixo yendalo yonke. Ngenxa yokulunga kwakho sinesisonka sisinikelayo. Isonka esinikwe ngumhlaba nesenziwe zizandla zomuntu. Uthi esisonka sisonka sobomi. Mawubonge wena Nkosi, Thixo yendalo yonke. Ngenxa yokulunga kwakho sinale wayini siyinikelayo, esisiqhamo somdiliya nesomsebenzi wezandla zomuntu. Uthi le ndebe yindebe yosindiso. Siveba osezulwini, uze ngelizwi lakho nangomoya wakho oyingcwele, usikelele ungcwalise esisonka nale wayini, khona
ukuze sibe ngumzimba, khona ukuze ibe ligazi elinexabiso lonyana wakho uYesu Kristu inkosi yethu, owathatha isonka waza wathi lo ngumzimba wam, wathatha igazi wathi eli ligazi lam. Ukwamkela ngokwasemoyeni. Ngena enhlizweni yam, Nkosi Yesu. Yesu, ngamana kwathi konke okunguwe uthululwe kum. Ngamana umzimba negazi lakho zaba kukudla noselo. Ngamana ukuva ubunzima nokufa kwakho zingaba kukomelela nobomi bam. Yesu, ndinawe ecaleni kwam. Undiphe ngokwaneleyo. Ngamana ikhuselo endilifunayo lingaba lithunzi lomnqamlezo wakho. Mandingalubaleki uthando ondinika lona, kodwa ndisindise kwimikhosi yongendawo. Ekufeni kwam konke, thoba ukukhanya kwakho nothando lwakho. Ndibize rhoqo ide loo mini ifike xa ndineengcwele zakho. Ndiyakukubonga ngonaphakade. Amen. Isiphelo. Bulelani inkosi ngokuba ilungile. Thixo ongamandla onke waphakade, siyakubulela ngokusondla kwakho ngezimfihlakalo zingcwele, umzimba negazi lonyana wakho umsindisi wethu uYesu Kristu, nangokusigcina ngobabalo lwakho sisemzimbeni wonyana wakho olibandla lawo onke amakholwa. Sincede ukuba sizingise njengamalungu aphilileyo okubudlelane bungcwele, size sikhule sinothando nentobeko ngokwentando yakho ngaye uYesu Kristu inkosi yethu, ohlele lawula kunye nawe nomoya oyingcwele, emnye uThixo ngoku nangonaphakade. Amen. Bawo ongamandla onke sizinikela kuwe sibelidini eliphilileyo, sikuye uYesu Kristu inkosi yethu, sithume kulo ihlabathi ngamandla omoya oyingcwele, ukuba siphilele sisebenzele ukukubonga nokukuzulisa. uThixo ngamandla onke uxolela konke, uThixo ngamandla uxolo lukaThixo oligqitha konke uqobo. Malugcine inhliziyo nengqondo zenu, nimazi nimthande uThixo nonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Ithi intsikelelo kaThixo ongamandla onke, uyise nonyana nomoya oyingcwele, ibe phakathi kwenu ihlale nani ngonaphakade. Amen. Amen. Ngicela ibandla liphakame. Phumani ngoxolo, niyithande niyikhonze inkosi. Ndiyabulisa ke umzi wonke weParish of Woodlands nabahlobo bethu. Ndiyathemba into okokuba niyaphila yaye nikhuselekile kwiindawo zonke enikuzo ngeli xesha. Sekulithuba elide ke noko singabonani, sikukhumbule ukunqula ndawonye sade salibala. Ndiza kunikela umyalezo nje omfutshane ngale ntsasa, umyalezo osuka kwiqumrhu lolawulo leParish, that is the Parish Council. Umyalezo ogqithisa nje umbulelo ngeenzame zonke nizenzayo malunga neminikelo yenu eParishini, kuba kungenxa yeso senzo iParisha ikwazi ukuqhubeka yenze zonke izinto emele ukuzenza, kuba kaloku azimanga zona. Abanye sibabonile besebenzise eliyathuba lokuvulwa kweenkonzo ngemigqibelo ethile, beze bezise ii-envelopes zabo. Abanye basebenzisa obuxhakaxhaka bala maxesha, kodwa nje ekugqibeleni kwenzeke ekumele ngabe kuyenzeka. So siyanibulela kakhulu ngaloo nto. Yangani ngaqhubekeka nisenza le nto, siyathemba noko okokuba akusathuba lide kangakanani ngoku sibuyele sikhonze okanye sinqule ngendlela esiqhelileyo, sibonane njengabantwana bakaThixo abanqula ndawonye, siqhubekeke nomsebenzi wethu njengendlela esiqhele ukwenza ngayo. Wangako uThixo nganisekelela nisaqhubekeka nisenza loo matiletile anithambisa ngqele
Amen.